maka daya anda guru almarhum Kiai Haji Abdul Rauf Qadir tu sidra matu guru tak tarampe ngaki maka daya waktu ku kumaha deui kana nase baca-baca mau malakeun insyaallah dek mu mati man rasa-rasa tiga yaseng mati man rasa-rasa nandreki olok-olok atau mati na lepoki oto yari kasi lepoki atau mati koki gawai koki garita si malam yari ke kulalun naafi insyaallah nariku memalakeun ieu tu dek mu mati man rasa-rasa melo ka paringarangi ki adanna ande guru almarhum Ki Haji Muhammad As'ad makadam titingi agama na pong Allah Ta'ala ni semua tu pong Allah Ta'ala anu maparluangi batongan na ada nariko angka ki si mata serakang ila pesan nyale tak ku agama na pong Allah Ta'ala insyaallah deni tete bawa ki pong Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus masjid atas kesempatan yang diberikan. Begitu pula jamaah, saya ucapkan banyak terima kasih kesiapan menerima saya menyampaikan sedikit bekal baik dunia begitu pula akhirat insyaallah. Alhamdulillah, kalimat yang sepantasnya kita ucapkan, yang mana Allah tak henti-hentinya memberikan kita berbagai macam nikmat. Baik nikmat itu bentuknya kehidupan, iman, kesehatan, begitu pula dorongan sehingga kita masih tetap beraktivitas ibadah. Apa wadi jaji engka salah surat tak juma riolo yarega subuh riolo engkami mak juma engka mati masa fajar subuh. Tapi nikmat kehidupan sudah tidak ada, dek ni gagai. Wadi jaji engka salah surat tak ya suwe engka nikmat kehidupan tapi dek gaga nikmat iman lanya si tetap pernah ya si runa sabarnya dek gaga pasilenereng sampai jasubuna wadi jaji engka salah surat tak riwereng nikmat kehidupan iman tapi dek si gaga nikmat kesehatan malasa sih ya si runa sabarnya dek gaga pasilenereng pakai siwian. Wadijaji engka salah surat tak rewengi nikmat kehidupan, iman, kesehatan, tapi tidak ada nikmat dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dek gaga apa yang ringan nafang Allah taala. Alhamdulillah ini engka menemui nawerike sehingga engka kisi tarubar lalana ya onrongi. Salawat dan ni apa salam masuk keluar Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pataiki boleh riwanua petaka pe enati wiki lo riwanua taja cari laki la yanaritu ad-dinul Islam agama asalama gelino akhirat. Salawat dan papa salam masuk keluar Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia tema petu malad macarin nari umatna. Detik-detik waktu namada si matanu bi umatna ummati umatku butina nabi tamalade macarin dari umatna. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah pada kesempatan kali ini tanggal 1 Agustus 2026 berarti lolo si umur tak tambah si umur tak leceh si ulengi. Perlu isadari maka danariku pada lolo pada tak tambah umur berarti pada macawe melo ijokai pada mabelai ipulei. Perlu ni yukuru alewe hasibu kabelaan tu hasabu ukuru memen ni alemu riolo ten rikurumu timbam memen ni alemu riolo ten ritimbamu suka memen ni alemu riolo ten risukamu pa angkatu matu nang kasewa wattu yukuru ki isuka ki itimbak ki ya. Amatingi pole rigo angkana dan risana sana. Kullu nafsin zaikatul maut. Tungke makanya wen ola maneng yasnya amatinga. Jadi dia yule mangelak, dia yule masalah, dia yule leseri, dia yule padi mundri. Maka terupak diulo. Jadi jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada biasa kita torrewa ribambasena fong Allah taala yang dari itu nasalaina nyawana masaranna nyawana tubuh kasarai. Italai amating. No la mana tau de gaga de. Sinin naman apa se no la mana. Idi rupa tahu yiseng ale tak melok mati. Dina pada olok-olok lainnya. Niseng alena. Untai itu engka pahanna na pahangi maka da kumate kina saba asen na pongan Allah Ta'ala lise suruga ki. Sehingga menurut biasa menrek paselenerengi umrani ya rega hajin kita na Mekah biasa ni nasaksikan yero dega ga untai isio napa igere ya ku angka nita tahu makatan ni piso jok ke makalona dena pada sapita isio pajena tanruna ipaleu pa yakatan ni pa itanre pa napa igere magai na japui alena makada kumate kina saba asen na pong Allah Ta'ala lisa suruga iya di rupa tahu yisengnya ale tamelo mate kira-kira pak berena pong Allah Ta'ala iya engkamu aga asukur getak betungan na ada engkamu aga bakalta engkamu aga dokota engkamu ipas sadia ya na amatenge rigo angkana de na to rewek pema sompe ke de to rewek pema nari makwana naro biasa ki mita dua talu salasurutta sakarat ya riga madang mak dupa-ruparita engka tahu ireddu nyawana pada lona gemme rilabu dia kata sakka nama lemak mesu nyawana pele kutubu kasarai engka tahu ireddu nyawana pada lona lipat sabit kuduri igette si lepe si cik dia tak sakka si sualina iget lepe si kusile tagal si kursuali rakep pah resak pah andra sarasa pah. Tapi ternyata mancaji bukti maka dan nigi to mati riwattunna maresa rita tulis ranakana ternyata sementara engkau tu kita maka dah nyamu payah anu mati tulis surgana ternyata mancaji ukuran apa engkau tahu denang karita tama masiji
nang kasusah alena, nang kamalot yang katoi, tading alena to. Nang betul na melok mate, sanrek tasoro may manonto televisi matin rumah terumate. Angkana matto atin na makadabansani airlo waciri pak lemak betul na melok mate. Angkato ya tahu mate. Madan we kasih na resapa. Padahal itu zaman-zaman atau tungan na waktu na kulino we. Dega agabana rapi waktu alena bang. Kamu tahu dega aga ima alena ima. Dega aga we na masiji alena palaringan uway. Nang kataw melo patulong alena labi yolo. Mana ka melo mati bay resapa ha. An rasa-rasa pa. Muhammad bay resapa. Tanda bangsa ni alu waciri. Kuni mun rumah kadatannya ya rumah caji ukuran capak na ruwirikan capak na gauna tani rumah caji ukuran pak dega atau dega di China ya rona tau angkai ite makada tadi gana tau dina kita masih tapi angka de cepuran epigau riwale iri pangalata la riwatun madang sehingga menyamang irita watun melok mate mesunya wana boleh kutuba kasara namanya merita. Tapi tetap ikan rusuh, tetap ibalender sesuai dengan pangkukan waktu atau kulino. Sementara engkau tahu kira orang yang lamping maka dah digaga bang alin nambah digayi malai nima. Marisa rita engkau matu dosa pura napi kau. Iwale iri waktu namadang. Masangkan ni pacalan na Allah Taala nareko kangka mati ki. Icala memang ikulino pacalana pangalatana kulino masangkan iro mati ki kumati ki paja ni pacalana pangalatana kulino. Lebih baik na cal lagi pangalatana kulino daripada kopir Sri Mundrina pangalatana. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang nasabak dia penangkan riola tapi palama-lama nariki Allah Taala naramping ki Andre Guruta dua telu ni kepala wang tamane bansana alena to ma bicarai mega ni naruntu palama-lama na amatingi termasuk ya pato kita kui sampo mata to kacamata palama-lama na to nero surat na malakul mau gemme pap si pule ni pakai buku balai bolu ya sila ila ni tanra na mana ni itu surat na malakul mau ya biasa ni mana nak tahu dia nak terima di bicu di lopo pun nak terima palama na mana malakul mau itu ku tatoki mak garuk-garuk ni surat na mana malakul mau itu warallu ni angkai rekwero pai parpe aleta lori sisi arajanna pong Allah Ta'ala ipak biasa ni aleta pegoi ya dari tu akan nasuruang ini ni ripape sangka pawe kasih na siamu ni malampe ni umurut tayarik tapi we de mana gaga cek de mana oding pewai mati Sri Mundrina pong Allah Ta'ala dari makanan naro jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapisek memang ni aleta. Kira-kira makko kowe siaga ni umuruta. Siaga toni pura ifigo decing. Di tugana mataane jata na ya dicipta. Ya kupura ni isu ke yang ngarai-ngarang maka dawai kasih iya. Napa kaje? 24 di talinga ku seumpama. Napa kaje 20 talinga ya. Aja tepat turan tu. Adampen na pong Allah Taala si sakka langi ini tanah. Ya. Insyaallah tunggu-tunggu kita pak nadampen pong Allah Taala. Atau sebaliknya maka si pengaku ya mari ngarabakan anakmu pak maka sing bateku maka siwang ibadahku lori pong Allah Taala aja lalu tak ada aku amalat tak sapuri pala itu capan apa nombor ki pole puji riale iya
Nabi ta lagi pura ijamin ni mutama kulalen na suruga. Deen na pa aja si mata moto masang pajampen ni boro-boro witina. Engkana jaminan suruga. Makoto prope mo deen na pa aja si mata toba. Padahal jaminan suruga ni. Cid di akka cuir meraja di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ialah sebagai papadiolo di makadan apa Allah Ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Majapun apa Allah Ta'ala panca jiwi amatengin ali atungi. Tegane rori pallawangemu kami nama kesing amalan. Ahsanu amala. Ya. Jadi irumi sengengi kami nama kesing amalan ade gagaleng sangadina pong Allah Ta'ala. Iya. Sehingga yang itu kutoloma sempajang ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Idi imi po wakatai na nyeri otak tomi po utuntuk usapa. Dega galai ya katai sengadin na pong Allah Ta'ala. Nanya pamasih na pong Allah Ta'ala. Natambayan dari guru almarhum Ki Haji Muhammad Ki Haji Abu Nawas Bintang, maka ada kulo ko nak mapasang pajang. Tambah kurang unrin baca suratul Ikhlas. Sering kuang mangi ikhlas ko mapasang pajang. Ya. Jadi amala-amala lain makutur si boleh-boleh tak angka kiri kweru mapasi mata-mata digagalai sangadin na pengalatan ya katai. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amating ipoli rigo angkana tan risana sana di nak kada tumalasa pa di nak kada tumadodo pa. Dito nak kada tumacua apa? Dito nak kada tahu de paule. Ya, bahkan biasa rita sila lolalona. Kita maagolo, kita maabulu tangkis. Tapak kabarita na makada mati yan. Ya. Pak tanya lasai pauno. Aja lengi. Mega tau malasa de panamati. Sementara engka tau alena tung ke tau malasai patung kana mate. Ya, magai nasabatan nila sa pauno ajalengi. Laleng nola amatengi madu parupa. Madu parupa. Engka mate ku tasie, engka mate ku tanangi, engka cerita tanai, engka riajue. Ribabuan olok-olok lain. Tapi maka daya anda guru almarhum Kiai Haji Abdul Rauf Qadir tu sidra matu guru tak narampeng ki maka daya waktu ku kumahade kana nase baca-baca mau malakeun insyaallah dek mu mati man rasa-rasa. Tiga yaseng mati man rasa-rasa nandreki olok-olok na mati na lepoki oto yari kasi lepoki na mati koki gawaye koki garitasi malam yari kakulalen na afi insyaallah narik ku mamalakan iya tu dek mu mati man rasa-rasa tiga nasa guruta na lorengi ibaca suratul mulk tungke wani si pengen yisena si pengen yisena patungan na nariko napa ring kalinga ya watwe tabaca ni wani mangoloi insyaallah dek na tumati man rasa-rasa nariko si mata ibaca tapi ya kami napa si wani ibaca lokan imam motoro na yitai kau to pole yolo di talo lese mati man rasa-rasa matoki itu
Ya, mati man rasa-rasa matoki. Tapi insya Allah ni gini gitu paci ye. Bukti kang iya waktu na guru tak melo lepu. Nasabak kebetulan kamu pak. Ya waktu sampak mu pak si bawa guru tak mapa mula kasih malasa tali ambing mesuk. Mapa ngaji mapa ngul ku mapa kapal lai ku mahade. Tangka lepu. Bukti kang waktu na malampe-lampe mu panapset nambing kalingamu pasadana la ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. Lepu-lepu lallah. Lepu-lepuhu. Weh, subhanallah. Guru tak rigo angkana masanam de papadam itu matin rumah taru. Na yite atau tunggu waktu nak kulino weh guru tak luar biasa memang pengabdian nak kuasa dia. Anak-anaknya anak guru na luar biasa man, luar biasa. Kedisiplinan na guru tak luar biasa. Baka guru tak nasabak memang nagaraki na nogo kita pide nang kari pula lengati bi. Malah de tu utarima ku guru tak yaro maka da ku nagaraki na nogo kin. Memang de na pula lengati bi bahkan lebih marepeki kualena. Mage nasabak watuna pura na pak guru malade imerelo dua ke Allah Ta'ala matu yulalim maneng anak guruna sewa waktu engka si bawaku mangolo ku guru tak makunrero makoci waktu na mangolo tega ya sama koci na jalling ya koran na ko yawana talakko sampajana kadang-kadang na guru majallo guru tak sekali nasa pangai ke pang mano ko pugon mega na rampe guru tak irwat koro dari mana ni si bawaku ir makunrai koro bakang idi borane mace to lo ni rewa mana ni si bawaku guru tak ro lo nak makai tamak kulurena mambeng-ambengi jasana yolo nak taro ko wello doang mana matu julale mana ko matu insyaallah ya. Jadi butinna guru tak dek na malade angkere kwero maka da si teru aga na pau latu katina na yakia malade macarin dari anak guruna sehingga ite lalaleng amatengenna lepuri go angkana na capuri kalimat la ilaha illallah. Biasa tering kelinga hadisana Nabi ta man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ni gini kita pacapur welek kadanna kalimat la ilaha illallah tulis surga. Jadi idi tutu itu sehae si boleh-boleh tak lalengengi tu malasata kalimat la ilaha illallah. Ini tu sehai pak biasa memang nyaleta baca la ilaha illallah. Pak ku marusak pi malasa pi napoloi baca. Apalagi ku tepat came menike dulila. Ai deni ulip baca. Ya tapi waktu tak sehat tak biasa. Ini tu sehai itu salah surat tak keluarga tak anure tak anak tak dan sebagainya. Sekarang ilaleng la ilaha illallah. Ya ku makasih ni yang kalinga purni makasih yang kalinga kalimat la ilaha illallah aja nak menangis ya aku tanah pak kata tu salah surta purni laleng la ilaha illallah ni kalinga ni makasih la ilaha illallah nak kota nasi ni ga punna ranti eri wana kasaro geno eri wana kasaro ni ga punna ero cicing ero ni ga punna ero galung malampe ero masakai nak kota mana gangkan natap puset di asal gangkan na le supamasen magani tanya kalimat la ilaha illallah pacapur were kadana tapi asal anak naga nore naga sampu sisen naga natap jadi aja nak kemeneng ini irampe-rampe kupura ni ilalengi patanan aja nak kemeneng ya kutanan ini itu sehat. Jadi kuni bati ta parluki angkari kwero makkali tutu ritu malasata
Maka itu ri tahu engkai ri pamadang engka mani si bawata si matalalengi mereka adalah ilaha illallah ya rega astagfirullah tobat tobat. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemeng yero amatengi matan tutu onrota matan tutu watuna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nariko narapi ni umuruna siya dito manapas temakule idi tolino. Pak dimundri winannya Pak dioloy. Makuragami yero melo ekajajang purna patan tu Allah Ta'ala. Ya, usaha tak. Kau maku itu palik wadi ki makutana makada lalu nanti tamakada. Gana palik tujuanna Pak doang atau melo papi lampe umur. Ya, agak tahu na palik tujuan. Na pematan tu ni tu umur tak. Ya. Utane ya guru talmarhum ke Haji Muhammad Hasan guru tak boleh bone guru tasawuf biasa ro maka agak na balik puang gunana tu melo dua papi lampe umur maka dia jepumbo purna gemelau umur mako kue sebalu naru purna memang na gemelau dek na kato melo na remema ni puang Allah Ta'ala napa ki melau biasa matau idi itu bangun tina tahu yo olok latu pe balai pura pisang gerak sebagian maka dah halal laki akak kasih kutita pura tu andre ya biasa kaja dia palang ngata agapi maka dah ya ro umuru tanya bawang ipake lola kulinoi ipake lola kue termasuk asan na umuru na reko mate ni nasi mata na rampe mu pitawe akasingeta umur tu ya tu nabita papa ada sedih diirapi maka ada magai tak be kesiaga diperingati kelahirannya irampe-rampe akasingenna sehingga engkere-kero samana irapi padahal de masa bu tahu ya jadi umur nareko si mata angkai na rampe tahu akasingeta umur to ya tu daripada sebaliknya tomo ni tamati ni karena ala dia cek marno tahu ko mati ki bae dia tu na tadi dia tu gaga me susah ku kampung umpamana jadi umur tanya bawa maka dia pakai lolang na iya kia angkere kero mancai tatanang iki pala banget tak mana pada tari pancaje terutama pada tarupa tahu si mata malade imaring ngarak di rimun rimate tak yana royasan umur agak binasa goruta maka dia ro ya sengi umuru tanna tu maka da aga senan yeru pura ipake tentu angkato umuruta napantan tu memen ni fong Allah Ta'ala ka maka da naseng udah uni astaji balakum eloko wareko fong Allah Ta'ala patan tu ku pangala Ta'ala to yon ro melo ku pangala Ta'ala melo robai kagawan dihalangi dia tu gaga jadi elo moki ya elo moki pangala Ta'ala patantui ku yon ro melo ya pangala Ta'ala mato ku loi roba de gaga mulai halangi jadi sini na teman-teman lebih kini dia salah surah malebiki angkare masyari pangala Ta'ala maka dekat denre umuru angkai yari kemasunya watari ko angkana on romatan tu ni waktu matan tu pura tu yang kalinga kesana pangulu sahabat na panguluta Nabi Sulaiman katu saya waktu na tu datudang si bawa sahabat na tapang kamana lato-lato takapo mat jamaru tapana aselen ni sahabatna panguluta Nabi Sulaiman maka dia surona pong Allah Ta'ala taisa gayaro naso de tisangi naso de bisa ya ero nasa yana rasa malaika itu gas kangi radu nyawai maka dua
Mi tahu ka tu pala iya. Ya kama ni yalo naradunya wagu na loka kwe. Maka di itu janji. Itu janji. Maka di kumaku tu pale. Nasab ana reki po Allah Taala mujizat taparenta sewa-sewai. Telo doa ka kasi. Nalutura ka angin lu masuk buku tanah hindi. Alhasil melodoan ni pangunutan Nabi Sulaiman silalu na ribu angin puting beliung pole. Lalu turang sahabat na loka tanah hindi. Pas latu koro iraduto ni nyawana. Rewa ni ipamasena pang Allah Taala. Kani malakul maut lesu ku pangunutan Nabi Sulaiman matappa malolo kalolo gallo mangaretta cak beru-beru tapana. Makutana pangunutan Nabi Sulaiman maga si matappa malolo mucak beru-beru si. Naunang kamu yoloe we mata paloto-lato kumaja maru tapam aga na sepat jamaruka na cedek lah de mani watuna cedek mani watuna na suruh kai na kamu pi kumeu mak bicara na ala decing na suruh ko lutureng sapung yang ingin loka koro ya ju raddu pi sesuai dengan waktu kemudian tempat yang setelah ditentukan oleh Allah. Ya narona sepatapa malolo kacak beru-beru napa. Saya melaksanakan tugas sesuai dengan tepat waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari makuana naro taro lalo ki angka ki ini ya gangkul yang makuraga makreso. Pakudena gaga kuragata dito nagaga reso tade gayat tajungi. Sedangkan itu makreso belum tentu ang kilulung maresa. Apalagi dari kudemi menagaga dari makonan naro tapasi bawai kereso tak nasi bawai padoang yang insyaallah idi to matape adua usilahul mukminin. Na iya padoang nge kawali mamoso na to matape urane na makunre. Mamoso Magiyasa mamoso biasa ko kakawali mamoso nasa tumatuay namode na dara yang penting tamay ya baka din na dara tapi mate jadi gagang mas saudarana tapi pauno ya betul na ang kay requero mamoso ya lebih pi moso na pa dongeta insyaallah. Jadi sini na tumatuma lebih kini na sala surah malabiki ang kare masyari pang Allah Taala. Rilodena kitu tu iye bicara ki melo ka paringarangi ki adanna andre guru almarhum ki Haji Muhammad As'ad makadam titingi agama na pong Allah Taala ni semua tu pong Allah Taala anu maperluangi batongan na ada nareko angka ki si mata serakang ila pesan nyale tak ku agama na pong Allah Taala insyaallah deni tete bawa ki pong Allah Taala. Tentu engkai requero kebutuhan tak engkai napakangkang ki pangalatan. Jadi sini na teman-teman malabiki nanya salah surah malabiki pada launi mai mengarangi amat ingin apa yang mage amalak madicita na ini niri ni isalaiwi adorakangi atakabur ko ngatam pungangi lola kulen nalino insyaallah angkani na capuri decen atau salama amato atau tungalino ta lebih-lebih pa akhirat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.